Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ayta وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Haqiqatda biz sizni sinarmiz. Ochlik bilan, qo'rquv bilan, o'lim bilan, mol jo'altu bilan. Al-Baqara surasi 155-oyat. Bu dünyada yaşaganda Allah subhanahu wa ta'ala bizni sinaydi. Ochlik bilan bo'lsinmi, mol bilan bo'lsinmi, o'lim bilan bo'lsinmi, yaqin kishilar o'la, do'stlar vafot bo'la. Bu dunyo imtihon qardoshlarim. Ham agarda aylanib qarasak, shundan da bu dunyoda yashov yengil narsa tugul. Chunki bir yoqdan g'aybat narsalarni o'tira olasiz turdi, ikkinchi yoqdan tog' narsalar ishlaydilar. Bunda qarasan kishilarni o'tiralar, deganda qarasan bolalarni o'tiralar. Bu dunyo qarasan, bu dunyoda dinsiz yasharga bitta avr. Biz Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisida ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir deydi. Bu dunyoda, mana bu dunyo musulmonlar uchun turmadi shekilli, endi imonsiz bo'lgan kishilar, dindan yiroq bo'lgan kishilar uchun bu jannat. Ham albatta agarda biz o'zimiz qalbimizni, eng yaxshi qallarimizni bu dunyoda bo'lganda jannat bilan solishtirsak, bu turma. Ham eng noshor halni, imonsiz kishining noshor halini qarasak, onun hali jahannam bilan solishtirganda u o'yinchiq, u jannat. Ham Alloh subhanahu va taolo shulay Qur'on Karimda Mulk surasida ayta: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ul di Alloh subhanahu va taolo sizni o'limni da, hayotni turmushni yaratdi ne uchun? Sizni sinar uchun. Kim sizning orangizda amali bilan yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bu dunyo imtihon, bu dunyoda biz imtihonni o'zamiz. Hamda menda sizning uchun ikki bek yaxshi xabar bor. Alloh taolo Qur'on Karimda ayta: "Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a va la yastaqdimun." Agarda o'lim vaqti yetsa-di, bir soatga ana so'roqda qoldira olmaylar. Bir soatga oldiroq tashlay olmaylar. Shukra bu oyatda bizning uchun har birimizga bek yaxshi ikki xabar. Birinchi qardoshlarim, bu turmush biti. Bu dunyodan ketashak biz baribir. Bu bek yaxshi xabar iymon keltirgan kishilar uchun. Bu bek yaxshi xabar shularga kim tirisha Alloh nizolini olirga. Har bir amalni Alloh qo'shgancha o'tirga. Chunki haqiqatda problemalar bizning jamiyatimizda bek ko'p. Hatto g'aylada da ko'p jihatlarimiz tinchlik topa olmaylar. Qay bir g'aylar kirisincha xotinlar tinchlik topa olmaylar, chunki erlar ranjitib yeydilar. Ya'ni bu dunyoda adalsizlik bek ko'p. Hamda shunda anglarga kerak. Bu dunyo bitishik. Kishi tilasada, tilamasa-da, mana vaqti yetsa, 1 minutga ko'proq yashaymi, 1 minutga azlikda yashaymi. Na ko'pmi yozgan shu xatda kishi yashaydi. Ikkinchi yaxshi xabar, agarda bizga aytsalar, mana firma zavodda sen bir oy ishlaysan-da, kuni-tuni. Anar ishlagandan so'ng endi narsa tilaysan, shu senga bo'la, jol aytasan. Qolgan umringni jol aytasan. Mana shu bir oy ishlab, shu jolga chiqqach, senga aytsalar, "Ayda, kiri zavodga qaytasan" desa, bir kishida qaytasi kelmas. Shunga ko'ra bunda ikkinchi xabar nima? Bu dunyoda bir yashab, bu dunyodan ketib, bu dunyoga kiri qaytib bo'lmaydi. Yanadan bunda qaytib, yangadan tug'ib, yanadan shu avurliqdan uzu bo'lmas butan bir qachon. Bu turmush bizga bir topqirna berilgan. Ham Alloh subhanahu va Qur'on Karimda ayta: "Va innad daral axirata lahiyal hayvon." Haqiqiy turmush diyor, lazzat bilan, joytu bilan, mana u turmush zo'r harfdan. U oxiratda diyor Alloh subhanahu va taolo. Bu dunyoda tugul. Bu dunyo o'yinchiq, ham bu dunyoda bitadi. Shunga ko'ra shu ikki xabarni esda olib, bu turmush bita baribir, tilasanda tilamasada. Ana tegasi seni ranjitgan kishi tilasada tilamasada, onun uchun bu dunyo bitashik. Ham kiri qaytib bo'lmaydi. Bir uzasinda, kiri qaytib bo'lmaydi. Demak, kiri qaytib bo'lmag'ach, bu turmush bitigach baribir. Ayda istirishik. Butun kishi bizni Allohga ibodatga, itoatga yo'naltirgan. Chunki kiri qaytib bo'lmaydi. Ko'pmi kuch-quvvat solamiz bu dunyoda ibodatga, Allohga itoatga, bilim olishga, shu darajada qardoshlar qiyomat kunida jannatda bo'lishamiz. Alloh taolo zo'r fursat bizga berdi. Bundan datish, agarda biz Allohga bir odim ishlasak, Alloh taolo bizga tog'da tezlik yaqinayadi. Bu hadis qudusda kelgan, siz uni bilasiz.
Шуңа күрә безгә шул нәрсә кирәк. Аллаһка тарафыннан ниятләп, я Раббым, мен сиңа итаәттә булам, тырышам дип, күпме булдыра алабыз, үзебезнән эшләргә тырышырга кирәк. Чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, ике шатлыклы хәбәр. Бу тормыш бетәчәк, кайчан белмибез. Барыбер беткәч тә кыямәт көне барып чыкканнан соң, бу тормышта көндезге бер сәгатьтән әзрәк яшәгән шикелле сизелер ул. Хәтта анда хәтлек бармасак та, менә борылып карагыз. Бүгенге көнгә хәтлек тормыш ничек узды? Бик тиз бит. Әллә кечкенә идек аны, 5 яшьлек, 6 яшьлек алмалар ашап йөри идек. Инде балаларыбыз бар, оныкларыбыз бар. Якынаябыз. Һәм икенче кардәшләрем, бу бик зур хәбәр төсле икән. Менә уйлап карагыз әле. Уйда, фикердә йөртеп карагыз, кире кайтып булмый. Ну кайтмыйсың син кире. Яныдан шул авырлыкка син чуммыйсың. Аллаһ ярдәм белән җәннәткә кертсәң, керсәң, бернинди бүтән тормышыңда, гомереңдә яшәгән күп мәңгелектә җәннәттә. Син авыр сүз дә ишетмисең, гайбәт сатында ишетмисең. Теге хатынга кушканда, юк эшләмим дигән сүзләрдә ишетмисең. Киресенчә, хатын да ир кеше рәнҗетми, сине дә беркайчан хатын рәнҗетми, гаделсез рәвештә. Хатынны да, хатын-кызларны да ире әгәр дә гаделсез рәвештә рәнҗетә икән, җәннәттә ул рәнҗетмәс. Без яңадан шул юлны без узмыйбыз. Инде ләззәттә булачакбыз. Димәк, әгәр алай булгач, әйдәгез тырышыйк. Бераздан калды бит инде. Кемгәдер 30 ел калды. Кемгәдер 10 ел калды. Кемгәдер 1 көн калды. Соң Аллаһтан гафу сора да башлап җибәр. Бер кеше дә сиңа мишә әйтми. Менә син менә Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә, кардәшләрем, җиңеләйтсә иде, анарга карата итаәт юлын. Чөнки әгәр дә без Аллаһка итаәт итсәк, кыямәт көн генә түгел, кардәшләрем, бу дөньяда тормышыбызны җиңеләйтәбез. Субханакаллаһу ва бихамдик, ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.